Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Keling ne cũng luôn ba sana pelak ni so kita pi kong uin ki pai pa pai pi da pi ai timon kan ka expert on ki ha ki pa kan se halor ke ni ke reservation policy ke ba ke ni ke expert committee ke lakhot ini ke public hearing ke bolong menta ke sengi menta la lai sengi ke lai pelong hente ngalayo ini ke lat bangan ya keren ban ai ki kita ke suggestion menta ke si ke santering te ke ke bang ngaladon ni ku bakhat ar khat lai tili khat wei khat ar tili ki points ki bang ngala ai ke expert committee ke ba ye dei bagani ke reservation policy ya ke ni ke reservation policy buon sin ki brio ki super khat be ke dei ke reservation tangai ka jobs leni ha kom ai kam ai jam Henry ke reservation policy kat kum ka artikel ke bakhat san jo ke constitution jong kari India ka ailat ya kini ki brio napo ki SC STs ki riu ki bawan na ke jaj benriu ke ba sadin bakin don ru kata ke provision bakin la ban don kata ke reservation haki academic institutions ka bakan thup ru amtang kini ki institution la ni ki school la ni ki college bat kum ta ter ki badai bapenya di sarkar Henry ru ki badai jongka ki school private la ni ki university private kenang ta ki artikel khatsan riu b kini ru ki keren bahaya kata bagi dei ban ai ya kata ka bahak ke ba day haki educational institution bat kam day than tang ha ke po ki na kam ta ni ke jung thungkam thungjam te shu shu ya ke ni ka don se ke ni ko we ko point ke banga la ai ni kalong ba haba ki pe ke reservation ru ni day ban pe ru ba ka reservation konom kta ya kata ka efficiency of labor dan ka kta ke efficiency labor ka bomot ba konom la ban long namar ba belai ba tang bala yo reservation gin shoot tang ban pendap ita gi seats bala ban yo ag reservation ka bu tap dan nu long bai hentai ka ya ka kam pade ka nom long ka bayai bai ya renti te shu shu ka ne ka point ka banga ai ka ne ka way uh, that the reservation policy should be more advantageous to the economically and socially weaker sections of the society kabamut ka artikel khatsan san ka keren biang ya kata ka ba kin ai gini ki brio ki ba yo ki ba ka jing yo jing kot ru ka dei ka ba dunah du kata kata nang ta ki don skini ki we ki artikel ru jong ka ki ba ngamla ban batai lut ang ni hentei kat kum ka amendment ka 103 amendment jong ka constitution jong kari India ru ka ai kum ba 4% ye gini ki economically weaker sections of the society te shu shu kani ka kani ko we ko point ko bangi juyo scope ha ka jingi keren churum cheneng bai kani ka reservation policy kadi banlong kat kum kani ka kalong kadi banlong kat kum kani ka population proportion Henry habangi pe benya bhai kani ba kani ka population proportion kawan ra ban ye kajing kunrum kan ram haba be kani ka reservation policy namar ba belai ba mentang ngan shu ai nuksa ba ko we ka jai pentriu ka don kumba shipolak te don pe ko we ka jai pentriu ka bodon tang san lang te haba ki yo kini ka reservation yo let's say kini ka bodon shipolak yo kambun hende kini ka bodon tang san lak yo duna te yo let's say ka wan pe de kata ka jing bun pat kan san juga ni ki we ki ba yo tang ketiat ke reservation te kani ka reservation policy ngi ibana du snem kat kan dai spa nyu puar kila revise ya ka kitang penmi ya ka te mentah bade shubu hadin san snem shubu snem revise ke reservation policy kalong ko be ta kada nom la ban base ya ka hapo kata ka population proportion te nang ta shu shu ya kani ka reservation policy ru ngi ban bandon kata ka balance hapadeng kani ka reservation but ka merit kani ru kade ka way te ka way ka bala khamlong kon san shu shu kalong ba kadi ka reservation policy kadai ban don do kajing bu bah ka bakarpang na ka benta kini ki brio ki badon ki badon kini ki baim kita ki baki on ki people with disability namar ba mensua ka constitution jo kari India ha kani ka Indra Sahuni versus Union of India ru house name khat khandai spa khandai puar ka ai bikin don lai percent ya ketika kam ya ketika reservation na kabanta kini ki beri badan ki ba imbat kini ki bambiang ki hotman nang ta susu government of India versus Ravi Prasad Gupta ru house name arajar shipho
kakren bahkan ai lai persen igini ki beriu ke badan ni jing duna ke department nata Union of India versus National Federation of the Blind arajar khat lai ru kakren shai bakade bandan lai persen kanika reservation policy nata shushu kanika Vikas Kumar versus Union Public Service Commission ru snam arajar puai kakren shai kumta ti menta bade kat kum kanika Rights of People with Disabilities Act arajar khat riu kakren shai bade ban ai lakum no kumno 100% ke reservation yakini ki beriu ki badan apa ki bad imbat kini ki jingduna ke department haki kam sarkar nang ta shushu amdi tang ki kam sarkar hendi 100% kade ban reserve ki seats na ke benta kini ki bakin yo rung haki educational qualification te shushu ki bun bagi ni ki points ini ki bangala ai ki don ki ruling jong ke Delhi High Court ki Karnataka High Court ha ke be de bakani ke reservation policy bakani ke expert committee ru habakan rai ni ke expert committee bakan rai ni ke reservation policy jong ke jela megalia ke de ban long bed halor ki nongrim ban pensiong nongrim ki judgment ki bakila ai ke Supreme Court bat ki intra sahuni bat ki kiwi ki judgment kiwi kot khnang bakadom kata ini kum kejat benriu marsisian bakala kata ka bomot ba kan ka reservation policy ke jungi lada ka kunrum kenram ka bomot ba kan mi ki ba ki bobon lada ngim pe penya ikan ka jing pen mi ikan ka reservation policy kala ban wan pen ban kum ki jing ja ki ba ngim su ya mo ni ia po Bangladesh tang na ka daw jung ka reservation policy ka mi ke jing snam ka mi ke jing ki bakum ta ter te ngim kwa bagani ke jela ke jungi ru kan long ta ke benta ta kadau ke expert committee ru ke de ban pek benya kam de ban surai kerki bat ke ke jing khot ye ke public hearing ru ngi kum ki nong song jong ke jela ma geleng belong try ni ngi ke jing shisha jong ki jaj bende ke jing ta kadau ke expert committee ru kadon ke bor ke ikhtiar namar bakala thung ke sarkar bat kini ki panels ne ki chairperson bat kum ta ter ru ki de ki breu ki bala I bah haka any bat kin puli bahai ki any bat kin yaj bet kat kum kata ka jing kwa ba ke jing don kam ke jong ni